رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه نه تاریکی زندانان و نه درابین هسیمین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگی برخودانی دنگی آزادیه جرادیا دنگی گل برنامه دنگی برخودانی دن باشگودارین دلال و هجا ده برنامه که دن و روژه که دن آگرتی و گرتیگان ده ام بورنه ده هرکینه برنامه ما ایرو ام بجارهنه چالگرین ده چالکی نوبت یان سبینه دش بو آزادی فیزیکی یاری براپو گاوین شیمبر خواستن وراویتن دنز که لسر ناوی گرتین پککی و پاشکی داخوین یک وشاند و بانگا خودی در کتنا لشورش و رجاوا لهر کسی کرن هفسرو که متوهات فده کرم جانپولا دیار کرکو هفدیتنا هیئتا و شانده دم پارتی یال امرالیه پیاما کوهاتی داین گرینگن و نرخاند پیوسته کو عبدالله او جلان به هر کسی ره با آوه کی راحت هفدیتنه بکه وجبو ویجی دوی آزادی و یا فیزیکی بیم سوگر کرن هفسرو که شاخ ایهاده ببورن او هاده انقره فردی سیدار تکلداری مافی هیویه و روشاری براپو آخفی سیدار دست شانکر کو لگوری دادگاه مافی مروفان اروپای دماء گرک سدمن گلک سدم هنکو جزای معبده ایگران لگوری خالا سیمین به سر راست کرن اندام شاخه هدایا آگریه پاریزر روکن کسکین کو بحثا سیگرتین جن این لگرتیگه پاتنوسه کو راستی اشکنجه فیزیکی هاتنه زیارت جی کرن و دیار کر کو هر چندی چار روش پشتی اشکنجه چونه هیجی شوپاسر چونه سردان جی گرتیان جی هیجی لسر لاشن گرتیان شوپین اشکنجه تیدیتن عالیه اشق یا هفته و سالی کو لمدیاد دجی میناکا جنا کرد یا لکردستانی دجیه دو کروی دتکوشین آزادیه ده شهید بونه کچاوی گرتیه عالیه اشق کو تنه دجی چاوی لسریا بری عالیه اشق کو تنه بتنه دجی چاوی لریا کچاویه سازین چاپامنیه ناونتوایی خواستن روزنامه‌وان ایتالی سسیلیا سالا کودس دنوزده کانونی ده جالی رژیم ایرانی و هاتو بو گرتن ببردان دنیز özdemir بناسناف باور özgür جگرتیگه هاتی پفه کروکچلرا آدنایی کرتنامه کجبو برنامه نامه کجبو سارا زیلان دنیز کلوارگهن آزاد دمینه و نامه که کرد جبو روبار کارتلان کل همان وارگهن آزاد دمینه شاندیه اکرم بای دوغان جمان گرتیگه آنگو گرتیگه هاتی پفه کروکچلرا آدنایی نامه کج برنامه رشاندیه هری داویجی تورانوچهین مهنه برنامه دنگی برخودانه دست پیده که قال كرت حتى لا هاتون جبير كرن سبب ديسا ندوش من تاني وعم بخاون تو ما في خا ندي دستي خا بالشر خا ندي سرولاتي خا نممكن الدنيا تناسبك بالشر تناسبك و نادا علامه ده قال لي كرت دنگ ده جبوي ولاتك جبوي ازادياك قال لك شردك دجمن دبر على عند خاست عالم الناس دكا هزار درو فتنه وفسادي كر ما دنيا ناس دكا منها دنيا ما ناس بكر دنيا مراوي دجمنه تنه بميا دجمن جواجي برد ترسا
çelegerin di çalakiya navbete yanı sebine ji bu azadiya fizikiya rêbera apo gavên şînber xwestin were avêtin. Çalakiya navbetê li ser sînorên Nisêbîn, Qamişlo li hemberî êrişên li ser Bakur û Rojhilatê Sûriye hatine destpêkirin di dûme. Parlamentera Dem Partiyê Sumeyye Boz di çalakiya navbetê de axivî û wiha got bê azadiya fîzîkî ya birêz û caran em nikarin bêjin gaveka hatiye avêtin divê îdî gavên berbiçav bên avêtin. Em jî destpêkê xêratina hevalakî çî dikin, bi taybet jî bazarê menî wişên nav. Niha jemê dest bernama xwe bikin, serna vê bajarê Mûşê hevalê Ehmed Tanrıverî biaxivin. Em ji bi rêzdarî çapemeniya azad, çapemeniya azad û hemî beşan hemî çalekvanê me giştî rêzdarî silav dikin. Wekî şarê Mûşê em jî ji bo piştevanî û desteka berxwedana Rojava hemî berxwedanê Rojava em silav dikin, bi rêzdarî silav dikin. Birawer bê zanîn ku ev desteka her tim dê herdem ne biweste û ne jî tu carî bi xweşûn da bide dê wan ji bo berxwedana Rojava dê dewam bike bikudîne. Bila her kes bizanibe ki gelê Rojava nev tenê ye û ne bêxwedî ye jî. Biral vê derê dengê me biçe gelê Rojava jî berxwedê Rojava jî ew jî bizanibin ki tenê nînin. Rojava çawa ku rûmeta gelê Kurd e bira rojhilata navîn jî baş bizanibe rûmeta rojhilata navîn jî çawa pirsgirêka Kurd çawa ku mifta pirsgirêka rojhilata navînê çawa ku kilît bî û venabe eyne bira vî jî wesa bizanibin. Vîyanî tu carî Kurd û hebûna Kurda tu carî tu wextê dîrokê de heta îro ji tu netewekî ji tu milletekî ra nebiye asteng nebiye pirsgirêk û nebiye tundek ji wan ra. Nayê famkirin ki ev Kurd hebûna Kurdan nasnama Kurda seba çi ji bo çi ew qasana li van netewana ji van ra ew qasana tê wateya ret û înkarê. Me hîna fam nekiriye. Wextê tê qisedan basa biratiyê û basa wekeviyê tu carî tu wextî ji devê wan da nakeve. Wextê ku were berjewendî û serkeftî û destkeftineke Kurda di nêhêrî bi her awayê en di asta herî jor da êriş û ew ji têrê nake li cîhanê digerin çi xwasana însanê ku serberdayê hene top dikin tînin bera Kurda didin, bera nirxê Kurda didin. Bila viya baş bizanibin heya roja îro çawa ki bi vî awayê dewam kirine hatine ders ji wan ra nebiye tu sermeyeyek û serkeftinek jî. Herî dawiyê mînakek wiha bidin dê were femkirin. Qedafî dema ku digo em ê yek û yek bikevin wî demê di nav de ê herî bi deng di Kenya di kaliya di Kenya Beşar Esad bû. Wisa Muhammed Mursî bigire heta Beşar Esad ve heta Qedafî bigire were heya vê derî wisa her ki halê wan ev serkeftina wan ev bê vî jî serkeftina wan tune ye. Heta li dijî hebûn û pirsgirêka Kurd wiha bi sekina wan ev bi nîzîkatiya wan ev bi dê ew ê encama wî jî ji wan re vaya be bira viya baş bizanibin. Kes bi zulma Kurda pê nakê cikî jî em bi vî awayê çapemeniya azad beşdarê ku tevlî çalekî bûne gişa rêzdarî silav dikin serkeftin dê ya me be azadî dê ya gelê Kurd be gelê Kurd heta azad nebe rojhilata navîn heya di cîhanê de jî azadî zû bi zû çê nawe em ji we gişa re rêzdarî silav dikin serkeftin jiya me gişa ye. Niha jî bu axaftina xwe parlamenterê menî bajarê Mûşê birêz Sumeyye Boz biaxivin. Gelek spas dikim ez heserî da hemû hevalên me ku tevlî vî
Çalekiya berxwedanê, çalekiya azadiya gelê Kurdbûne hemû bi rêzdarî silav dikim her wiha jî dîsa çapemeniya azad ku dengê Rojavayê dengê van çalekiyan li hemû cîhanê dide hesandin wana jî rêzdarî silav dikin. Sedema ku çapemeniya azad jî di vî derheqê da gelekî ciyek girîng xwedî dike. Her wiha heqîqetê çawa ku li hemû dinyayê pê de hesandin her wiha tê hedefkirtin jî. Bi wî avayê jî em her du hevalên çapemeniyên azad endamên çapemeniyê azad ku bi êrêşên bi îhayên dewleta Tirk hate qetil kirin Nazim û Cîhan bi rêzdarî bibîrtînin û em dibêjin ew heqîqet li wê derê neqediya ew çalekî li wê derê neqediya heman demê da jî li her perçê Kurdistanê li her derê cîhanê jî ew xwedî derketina heqîqetê ew her tim ew ê bidome. Belê heval em îro ji boyê Rojavayê ji boyê hêza Rojavayê deng û hêza xwe bikin yek em gihêştin hevdû. Em dizanin ku ew şera ku li rojhilata navîn diqewime ji Kurda cudatir nîne. Dixwazin li wê derê hebûna Kurdan, nasnameya Kurd, destkeftiyê Kurdan û statuya Kurdan bi lîstikên qirêj bi tarîtiya netewî dixwazin hinda bikin. Lêbelê eva sedan sale bi lîstikên qirêj bi tevgerên qirêj çawa ku nikaribûn gelê kotra serî bidin tewandin çok bidin daynîn ew ê îro jî dîsa hemû bertekên hanê li hemberê xwe ew ê bibînin. Em dizanin ku çareseriya viya çi ye, rê û rebazê wî çi ye. Me heyyaneha bi dehan salan e viya destnîşan kiribû, nîşan dabû. Lêbelê ê ku guhê xwe girtibûn, çavê xwe girtibûn, devê xwe vene dikirin, îro êdî dora xeberdanê dixwazin li xwe bigirin. Sedema ku ça ku em heyyanaha me ji boî çareseriya pirsgirêka Kurda demokratîk me destnîşan kiribû, me girava İmralê digo nifte li wê derî ye, xeta çareserî li wê derî ye, nifte li wê derî ye, îro ew jî bi vîya hesiyan, ew jî bi wî zimanê îdî li vî varqilên dibêjin belê çareserî eger ku çi bibe, ew ê bi rêz Öcalan re çi bibe, bi wî awayê jî bangewazî lê kirin. Ev rastî bi dehan sale zimanê me bû, li îro îdî ew jî dizanin, bê wî ev rê nayê meşandin. Ji ber wî yekê jî em jî dibên ew şerên rojhilata navîn ku ji boî netewî parvekirinê na diqewime, li wê derê bê Kurdan ev hesab nayê çêkirin. Heta ku ew diyalog, ew mutabakat, ew axaftin Kurdan neyne ser wî dike, mixabin çareseriyekî ve hevpar çareseriyekî wekhevî çareseriyekî aşitiyek mayînde û birûmet nayê ava kirin. Ji bo vî yekê jî bangewaziya me çabû em ê îro dîsa dubare bikin. Pêwîst e ku demildest tecît bê şikandin sedema ku bi hewan her du hevdîtina mirov nikare bêje tecît hatiye şikandin. Tecît hê berdewam dike. Sedema ku em bêjin ku tecît hatiye şikandin pêwîst e ku ev hevdîtin, ev nîqaş, ev diyalog bi heman aşitî û bi şert û mercên avakirinê were demildest avakirin. Eger ew nebe em dikarin bêjin tecît hê berdewam dike. Serî da heta nêşikandina tecîdê û azadiya bi rêz Öcalan nê avakirin ji bo çareserî û ji bo diyalogê jî em nikarin bêjin gavekî hatiye avêtin. Îdî ji vir şûn da em dibêjin ê ku tezepê hesiyan e destnîşana bi rêz Öcalan kirine bila îdî gavekî şember were avêtin, bila gavekî destgirtî were avêtin û rê û rêbaza çareseriya demokratîka pirsgirêka Kurd were çêkirin. Tifaqa aşitî, tifaqa wekhevî bila were demildest avakirin. İdî dema demokrasî ye. Em jî dibêjin ji ber vî yekê ev pirsgirêka hanê ne tenê ji bo hebûn û tunebûna Kurdan. Serî da ji bo hebûn û tunebûna Kurdan e, lêbelê gava duyemî jî ji bo demokratîk bûna Tirkiye'ye, demokratik buna Kürdistan'e, demokratik buna Rojhilata navîne. Ji ber vî yekê ev mijar tenê ne bibe rojeva Kurdan tenê. Pêwîst e ku bibe rojeva hemû cîhanê. Sedem ku ew şerlûciyekî biqewime bide berdewam bike, tu welatiyekîn ku sînordar bin, cîranê hevdû bin, bi hevdûra hempar bin, ji wan re jî aşitiyekî yan jî aramiyekî mixabin nayê ava kirin. Ji ber wî
ام دزانن دنگ مچاج و حتی دگیجه قامشلو او دنگ جی قامشلو ده و داره جوه داره جی او بلای هر چار پرد کردستانی همان دمه داجی هر داره ترکیه اولو بلا ببه او دنگ برخودانیه دنگ آشتیه دنگ آزادیه لدنگ تاریتیه دنگ روناهیه ام جی بی روناهی حیا داوی بپارزن ام دو جی بی چالکیه دو جی بی برخودانی و سرکفتن ام برندن دنسکایا لسر ناوی گرتیان دی گرتیگهین باکوری کردستان و ترکیه بداخویانیه که دانه و بانگ لی خودی درکتنا لشورش رجاوای کردستانی لهر کسی کرد برفراهیه داخویانیه گرتین پاشک و پکی که اند گرتیگهین باکوری کردستان و ترکیه ده تینه گرتن تکلداری ایریشن دولتا ترک و کومنوی ین پارامیلیتر این لسر باکور و رجلات سوریه ده تکرن داخویانی اکواشاندن و دستشان کرن که پاراستنا شورش روجاوا وظیفه که اساسه لسر ناوی گرتیان دنسکایا داخویانی داخویانی وهایه گل ایمه روجاوا ببریار که دستکفتین آزادیه ین لروجاوا بفدایتی و لهنگیه که مزن حاتب بدست خستن بپاریزه هم برخودان دستانیه گل روجاوا و هفرین خواه ین که لدیجی گفا قرکرین البرخود دن سلاف دکن لکو داری ببه بلا ببه ام دلسوزی خو یا به هفرین خو ین شهید و زاروکن برومت این گل خوره ببرخودانا حتی سرکفتنی بدومینن فلسفه آزادی یاری براپو جبو گل این روجلات ناوین روناهیه که هیوی آفرند و دی شهمبریا شورش روجاواده و گوهری مشله آزادی و جبو لیگرینرین جیانا الترناتیف بوی الهام شورش روجاوا بوی تاج سرکفتنی تکوشینا میا 40 سالان شورش روجاوا دوی ادعا و بریاردایی ده یکو پرسگریکا آزادی یا مروواتی چارسر بکه اف شورش بوی سرکفتنا همو گلین بندست آل همبر مدریت کابیتالیست شورش روجاوا سرکفتنا هری بنرخ آکو شهرستانیا دموکراتیک لدیجی شهرستانیا کابیتالیست بدست خستیه سرکفتنا لروجاوا پیل به پیل بلاو بو و خودی کاراکترکه و هایکو لحمو رجلاتا ناوین و جهان باندور بکه ترسا هری زیده یا هیزین شهرستانی کابیتالیست اوه که ده سپیکا ریخستنه کی وکه داعشی بکار آنین پیلان کرن که لدیجی گلیمه قرکرینی پیک بینن و خواستن شورش تیک ببن یین که دبر خدانا به حیبت گلیمه تیک چونه ده شخص داعشی ده هیزین قرکر بون پشتی کتنا رژیم باس یا لسوریه دولتا ترک آمیتینگر جخور فرسن دید و جبو تشتا که داعش نکاری بو بکرا کتنا و لفو تفگره و دست به ایریشان کر شر گود قوم نشر کرد ترکیه شر هبون و تنبون یادنا ورا هیزن آزادی خواز و هیزن میتینگر دایه پارستنا شورش روجاوا یا بخوینا به هزاران شهیدان هاتا آوا کرن وظیفه اساسی یا ما همویانه گلیمه یکو به 100 سالانه شر هبون و تنبون دمشینه و د شر جهان یس یمین ده به دسکفتی نخو لسر دکا دیروک جه خو بگره روش روجا پارستنا یکیتی برخدان پارستنا شورش و خودی درکتنا لفلسفه آزادی یا ریبراپویه وکه گرتین پکه و پاشکه مینا هرتم ام ایروژی آمادنه کو جبو گلی خو یه برومت هر تشتی بکن اگر مد بر خدانا کوبانی د وظیفه خو پیک آنی به بلا گمانه تکسینه به ام ایروژی همان تشتی بکن وکه گرتیان د سری د مالباتن ما یم برخدر ام بانگل جوانن فدایی ین ریبراپو او گلی خو یولت پاریز دکن کو ام خدیل شورش روجاوا درکون و ام هر دری بکن قادا برخدانی او سرهلدانان منظم بکن جارکدن ام هر کسی کوج بو پارستنا شورش روجاوا بله گذارین هجا
داخوازا لیبورین اتکن داوی د برسکرکی کی تکنیکی داخیانیا گرتین پککی و پاشکی داوی د قطبویه یا درزه دجی جهف سروکی شاخایه او هدایا انقره فردی سیدار تکلداری مافی هیویه و روشا ریبرا پو آخوی سیدار دستی شاکر کو لگوری دادگاه مافی مروان انقره گلک سدم هنکو جزای معبده یگران لگوری خلا سیمین یا دادگاه مافی مروان یا اروپایی بی سر راست کرن لگوری وی یکی در فتح یکو هم ببردان و هم جی جزا جنوب بی نرخاندن لگوری جزای گرتیگه یه معبد ایگران لگرتیه که برین و در فتح اخواه یا بردان جی بشرط نبه جور حکمکی جی نوگر تی فرض کرن ام دیسا دوبارت کن اگر جزای گرتیگه یه معبد گرانی لی گرتیه که بی برین و در فتح خواه یه بردانی بشرط نبه لور حکمکی جی نگر تی فرض کرن جزایه کی بویرنگی لدروی مرواتیه یه جبر وی که جی مافی بردانا بشرط دوی بناس کرن بله بویرنگی جی روشا هلوشینر جزایه لدیجی رومتا مرواتیه کاربه به سر راست کرن سیدار دست شاکر کو لگوری بریاری و ارکن کمیته وزیران یا کنسیا اوروپایی دوی ترکیه سراستکرنی قانونی بکه و ها بداوی کرد ده چرچوه وی سراستکرنی داد دوی جبو کسین لی ترکیه جزای معبد گرانکری لوان هاتیه برین مکانیزمه که به آوا کرن کو به ناوی مافی هیویه در فتا بردانی پیشکش بکه اندام شخصی هدا یا آگری پاریزر روکن کسکین کو سی گرتین جن این لگرتیگه ها پاتنوسه راستی اشکنجه فیزیکی هاتن زیارت کرن دیار کر کو بری چند رو جان پشتی اشکنجه چونه سردانا گرتیان جی و هیجی لسر لاشن گرتیان شوپین اشکنجه هبونه لگرتیگاه تیپه لا پانوس آگری سی گرتین جن ده حجده کانون ده 2024 ده راست تندیا فیزیکی یا گاردیانن هاتن اندام شاخه کمالای مافی مروان ایهاده آگری پاریزر روکن کسکین پشتی بانگا گرتیان آجمال باتان را چو گرتیگه و گود تاوی که دسر تندیه را چند روش در باس بونجی شوپین اشکنجه لسر لا شیوان خویاب پولیتیکا بنگاه اشکنجه و بنپکرنا مافان آل گرتیگه هیه ده هفدیتنا بگرتیان را تشتا هری بالکش تندیا درونی بو دما وان اشکنجه کو لوان هاتیه کرن و گوتنجی دیار بو که نها دبن باندورا ویدنه ده هفدیتنین ما ین به هرسی گرتیان را دیار بو که اشکنجه لوان هاتیه کرن هم دزانن کو بریان حال گرتیگه ها پانوسه گلک به پیکرین مافان هاتو بو کرن و لسر وی یکی جی راپور هاتنه نویساندن تاوی کو 4 روش پشتی اشکنجه گرتیان بوان را هفدیتن پیک هاتی جی لگلک جهن لاشی وان آن گرتیان برین خویاد کرن هین جی شوپین اشکنجه و کلبچه لسر زندین وان خویاد کرن روکن کسکین دیار کر کو دما هفدیتنی ده آگرتیان را راگهاندن کو جالیه زیدتری 40 گاردیانان و راستی تندیه هاتنه او گوت گرتیان گوت 3 ساعتن 40 حبا پنجی گاردیانان لمخستنه جنا بنخوشیا دل اکو راستی تندیه هاتیه راکرن خوشخانه گرتیان جن خوشخانه راپور دخوازن و دیار دکن کو او راستی اشکنجه و تندیه فیزیکی هاتنه جبر نخوشیا دل تین درمان کرن و وها دیسا تینن گرتیگه
جینên ku rastî tundiyê hatine diçin revîrê. Li ber deriyê revîrê jî îşkence û qêrîn berdewam dikin. Nemumkin e ku pijîşk van dengan nebihîze. Girtî ji bo pirsa hûn hatine derbkirin dibêjin ma deng nehatwe. Lê pijîşk raporê nadin wan. Roken keskîn anî ziman ku sedema ew qasî îşkence û binpêkirina mafan polîtîkaya bêcezakirinê ye û got ku hê jî lêpirsîneke çalak di derbarê bûyerê de nehatiye destpêkirin. Roken keskînê bilêv kir ku gelek saziyên mafê mirovan li ser binpêkirinên mafan ên lê girtîgehan raporan amade dikin, lê rapor esas nayê girtin û got ku polîtîkayên bêcezakirinê hevdû xurt dikin. Roken keskîn destîşan kir ku ji bo rawastandina îşkence û binpêkirina mafan divê raya giştî tev bigere û hessas be. Hevserokê Mettuhat Fedê Kerem Can Polat diyar kir ku hevdîtina heyet û şandaya Dem Partiyê ya li Îmraliyê û peyama ku hat dayîn girîngên û got. Pêwîst e ku Abdullah Öcalan bi her kesî re bi awayekî rehet hevdîtinê bike û ji bo vê jî divê azadiya wî ya fîzîkî bê misogerkirin. Piştî 4 sal û nîvan di 23 cotmehê de di çerçeva hevdîtina malbatê de birêber Apo re ku 26 salin dibin şert û mercên giran ên tecrîdê de li girtîgeha TPF a Îmraliyê de têgirtin hevdîtin hate kirin. Birêber Apo di hevdîtina bi birazê xwe parlamenterê Partiya Wekî Demokrasîya Gelan Dem Partiya Ömer Öcalan re ev peyam da. Eger şert û merc pêk bên hêza min a tewrîk û pratîk heye ku vê pêvajûyê ji zemînê pevçûnan û tundiyê ber bi zemînê hukûqî û siyasî ve bibin. Rêber Apo ku di 28 kanûnê de bi endamên heyeta Dem Partiyê Pervîn Buldan û Sirî Süreyya Önder re hevdîtin pêk anî careke din hêza xwe ya çareseriyê bi biryardarî nîşan da û di vî warî de bangeke dîrokî li hemû derdoran kir. Hevserokê Federasyona Komelayên Hiqûqê û Piştivaniyê ya malbatên girtî û hikûmxwaran re Mettuhat Fed Kerem Can Polat hevdîtina birêber Apo re û peyamên wî nirxandin. Can Polat çalakiyên di çerçeveya kampanya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya demokratîk bi bîr xist û diyar kir ku hevdîtina bi Ömer Öcalan re di encama tekoşîna wan a di vê çerçeveyê de pêk hatiye. Can Polat diyar kir ku wan gotiye hevdîtina bi Ömer Öcalan re têrê nake û pêwîst e hem bi parêzeran hem jî ji aliyê siyasî û muxalif ên Tirkiye re hevdîtin bênekirin û wiha got. Sedema me ev bû ji bo bidawîbûna pêvajoya pevçûnan û ji bo buhranan gavavêtin bû. Em van geşedanan erînî dibînin, em hêvî dikin ku ev berdewam bike. Can Polat balkişanda li ser şer, krîz û trajîdya mirovatiyê ya li Rojhilata Navîn rû daye û got ku wê di vî şert û krîzê de ê winda bike gelin. Can Polat anî ziman ku înkar û redkirina Kurdan li Rojhilata Navîn îsrara di neçareserkirinê de ye û got ku soza Tirkiye ya aştiya Rojhilata Navîn bê çareserkirina pirsgirêka Kurd û qebûlkirina ziman û çandê de li valatiyê maye. Can Polat diyar kir ku ji bo ku Tirkiye bandorê li şerê li Rojhilata Navîn neke divê di mijara hevdîtinan de gavan bavêje û got ku divê ev hevdîtin di navbera aliyan de bin. Can Polat got ku hemû sozên ji bo aştiyê bi qîmetin lê divê li hewayê nemîne pêwîst e qîmetê bidin gotinên Birêz Abdullah Öcalan ku ji bo hewayê nemînin gav bên avêtin. Pêwîst e desthilat li hemberî vê dengê û destê têdirêjkirin guhnedayînê neke. Can Polat balkişanda li ser gotinên rêber Apo ên ji nû ve xurtkirina biratiya Tirk û Kurdan û got pêwîst e biratiya Tirk û Kurdan di çerçeveya destûra bingehî de bikeve pratîkê. Heya ku ev yek pêk neyê wê Kurd mehkûmê redkirinê bin. Ji bo vê jî divê giraniyeke hebe. Hêvî û daxwazên Kurdan jî henin. Divê zimanê Kurdî û nasnameya Kurdî bi destûra bingehîn bê garantîkirin.
جبو ویجی بانگا بریز عبدالله اوجلان گرینگه پیوسته اف دنگ لهوای نمینه جان پولات به بیر خست کو عبدالله اوجلان بانگ لحمو در دوران کریه کو به برپسیاری تب بگرن او گود کو دوی واریده بارد که و لسر ملی همو گلان او رخستن سیویل او پارتین سیاسی بله نه یک جدایی کن هم شهیدان هم گرتیان جید درباره روشا جیانخوا و روشا کچا خوشی هفپیوین خواه کریه امی بهوره لوی هفپیوین گهداری بکن رومانی نمکاری بهلینم دینم دوی خانی کیدا نهاجی پرساییم هبانا جهم خوش بانا قیمتیم هبانا یعنی حالیم خوش بانا بحالیم نها نبی خلقی خلقی تروک دون السين أعطي الدنيا ده بيج كتشك بيج كله موازن كريم نم شاكي نم جوار عندك بسنجيب ما جحتك ما باليتك ما غيرتك بدوارة بشتي أو دوار ما تشو من برنا أعلنجي يعني أعلنجي فهمتكن دبرنا ناف رزق بوش موش هبو تخوار تي تخوار مجار كدي داني إيغاري ما تجري دار غيري ما تجرتك ما أو جنن أو ميسك أو جا ما تديرا تا مجال صافي تكرمي هيك بتشو البين داري أزارو برازيلي فقيي ما خدي تكرم يعني تعبا قندا الزح هبو نبو هبو هنگی خوشترش نوی زمانی بود رزی بابی مزحبو ورز چاندن رز چانده اشخوا عود کرن ام چون مویج مد وزیات مد چود زیتاندن وشی مد عویل دا کرن مد دانی عرضی مد راکس هشک دبون حتی که مد چود جار کدی ددانه هست مد تانین کرنه کیسا و ام دچون منوف کدی چیت کرن نو في ديوهش كبير من رزا زحبو تريه زحبو خيل وبير هبو دنيا خوش بو بيت ترس بو بيت فرس بو مشهور عيشي خطك هيج دينك ما خبرها بابي خون ندشكا بابي مد قهرنا برد الدوارة حتى إبارين برد الدوارة أمي إنن آفدين وي مغالن شخورا خور حد كنا بحيوان أمجي فرابين خون جار كدي چنبر جيدك بري سيكا هرك بانا برخك بانا چه بانا میتونه بروا من کاری بو ممناچن بندی عذابو صوت کچک هبو کرک هبو بغار ليسن كاب مدغو مدور ليسن كركات غنا كاب غار عيشي من حياتا ام چدي بندو مربري بو ام بعضام جبندم دركتي نمهات مديادي مخانيت كي خو هلكي تا چيكي پشما او فروت مدابري اور وحياتها ما خوش بو دلامي ما تشونا كوچرا اني حصفي واحد ومتشونا بامير هاولو بامير تاني جناف كوچرا هزاخي شرنخ جزيري بيس تاني دفروت ما يدارا خبيت كرلي انا كومهات من ديادي بچك تكان وكريم تيدر رمشتن زاروك مازن قون بلا بون وتكانشتو اللي التركي كسيوة كما ظلنا أم مبرن عزوين أنا ويرم زيج عسكريين ما متشتيت يعني أم أزبرن شاهين برن قريدي مزافر برن بيركاي برن أزبرن محمد برن وما كان فلان كسويد ایچی کانی روبار کانی دی ندگو من نزانن ام چو گهانه حوالا لیم نزانن کرمی نکرن تشکش ما فهم نکرن ام نیف کشتی کرن زلامن پیل نینو تیت کرن خونی وکوی برات هاتا بید او مرگوی اسکنجی لیبو قنصيرة ورحمت کر رحمه خلی مدیتا بی و اما ویدی تری ساغن ایدی تری جش خود شونو امامی چی دی بیشت
وكتشك ما هبو شباش خاني بو آجي هاتي بو بتبت برسجوا ولو دقل بو بربري كيبانا درابو ولو بجقر بو أوجي كرنا حبسيدا وتحبسيدا تجارة ما ديني مسبيركا درا هام ودفرتما نازيتشكم تشتيجم بيجي ديزستك شهيدك بمري رحمت بكي ايلا شهيدا نخش بكبي تشجواوري خدينكي خديبتي بحضار صال بكن ادتش مسرداني ومعزيتشي ذاك نمي بورا فلان دري مير ديني ديار بكري شرنخي ادتش ما تشيدي تريبكو هاوج تشتي دي جمتي اجي تديني تالعمري ميزا هشتي صالم وتشتي بري نهاجي مكر حتى وجبر دا سامحات دنيا خدي بكي خوش بي خدي مطلوع بكي خدي و ني موني تركاج ري نخي ببهبهرين لبهاتنك تشي بي فصلك تشي بي رون شخرا دنيا تعليم لنا هي كيكشي نحزورا ربي ما يدو أبن حقيواتك يدو أبي سيدك صد عربا تبدأ بيك كدو صد عربا هاتا دبي ديري وقتهم زين مزين ماما تشكربو أم بيشت بقريدا نما عبيت نبي صالون كاخ بيس حتى دو كيما ميزان بو بروكورين منا ما تشويتا رجع عربي كان مثلا ريتشا أفدين جابد مال ده جرابين أو الدستين ده جرابين مش حميش هندرو برين بدورو جارك بيجي أمبرين أما أم بردان غلاميني وريدي كرت أوجي صالك يطيد معن أوش بردان تسونجي وأنا ما كي هاج بيجي بابي خود ياخد بمش نفلان دري تسر يودي معن وشهيد كتناني نبرو مكرنا بين عربي وعربي غالي من براني دعوتبو نمرن بو كيف خشيبو كسكو صوريب مبا كسكو صوريب ملطبا يوكسك هوا بقري حتى بقري بزيري وشرنخ ونسيبيني وميرديني ومهاطن بكيف وبعشقو مع زيتشاوي دانين وشو حتى خلاجيبو في قصيد هاتن ودشو فيدي جهيا بيكتش كي متكلم يعني جريكي متعدى خارجة جملي ومتى محمد وفرسة متى كسي وطما تعدى نخواجة الدنيا تاليجي صوني دا كتشك شباش خاني تتش نكربو في بيجي تبي ورمي إيرو متين كامايا إيرو أمي عصف لما كيكن ها أفتكرم ودشو على روك السيبيني بروك الشرنخ بروك المرديني بروك القزل تطلع بروباطماني روبار قلت هذا عليه خوف الزرين دارم متمام كزنا كلمة دستي دجمن نابي قد دبي شما نابي دبي أزني دبي نابي ربع المزنا قمت عني السرب هم نابش شو مرو شو شهيد كتو شو تبرسي نابي دولة الدنيا بلا بلا ما جيانا من شو بيجون جيانا من زاروكي متشون وصحيح بي وحقيقة حلال بي كتشتي كريم نابيش ما ميتشبش شلون زحمتك كان أزناي مهندروج هم قلت لك كل واحد رونيت شما بالي معزي تشيكويدتشن سردان تشيكويدتشن ناف خدو تشتي بي أبا جانا ما أبا كلا ما أبا دردي ما أبا بابي بي اسكنجي شو أبولو إردالولو وهمت بجميع ما تعنينا حتى
دو نموجنا متجاوز اما آئی کتنا دکھیں اصلی چاری بکونا نکاح حاجی ادھر دین بیامن نکاح حمدیت بشکل امش دستیوا ظالما دکھتن یعنی اسکنجه ها قیامتی نبود یکی شیع بود اونو جیب جیب لب کرد سازین چاپمنی نونتوایی خواستن روزنامه‌وان ایتالی سیسیلیا سالا کود 19 کانون ده جاری رژیم ایرانی و هاتبو گرتن ببردان. لگوری نوچه مالپر فرمینی کمیته پاراستنا روزنامه‌وانان جبج سازین چاپمنی نونتوایی بانگل دولت ایرانی هاته کرن کو روزنامه‌وان ایتالی سیسیلیا سالا کو ج 19 کانونی و دیگرتیگاه اوینی ده گرتی سربست ببردان. آژانس نوچه‌ن آ دولت ایرانی ایرنایی ده سی کانونی ده پشتراست کرد که روزنامه‌وان ایتالی سیسیلیا سالا ج 19 کانونی و به حجت کو قانون کمار اسلامی ایرانی بین پیکریه ده گرتیگاه اوینی ده تیرا گرتن لگوری داخویانی لسر مالپر فرمی یا جپج و ریخستنا روزنامه‌وان سینورناس رسفه و فدراسیونا روزنامه‌وان یا نونتوایی ایجه و بانک الحکومت ایرانی کرن کو سیسیلیا سالا سربست ببردان تداخیانی جپج ده هاتا راگهاندن سیسیلیا سالا کل روزنامه لو فیگیلو و شرکت پرودکت چورا مدیای ده خبته بی ویزای روزنامه‌وانی چوی ایرانی و دوی ده 20 کانونا ده وگریا ایتالیایی داخیانی ده هاتا گوتن کو جپج رسفه گرتنا سیسیلیا سالا نمونه که تپسر کرنا روزنامه‌وانی سربخوا ل ایرانی نشان داده هاتا گوتن کو دولت ایرانی جبو کو پیشی لنوچه کو رژیم ایرانی رخنه دکن بگیره آماده کو نوچگانین بیانی و نافخویی جی تپسر بکه لگوری دانین یکی کانون 1024 ل ایرانی 16 روزنامه‌وان دیگرتیگاهان دتینه گرتن داخیانی دریوبری جپج جودی گینسبورگ دیار کرکو ایرانی روزنامه‌وان لهندرو در و هدف دگره هر وها داخیانیه مدیر گشتی یه رسفه ثیبوت بروتون ده وها هاتا گوتن بنچفکرین سیسیلیا سالا جالی رایدارین ایرانی و به حجت فرمی و توی ویزه دربستار روزنامه‌وانی هیه با اوایکی کیفیه ام جی شرط و مرجن گرتیگه هیجیر آگاه دارن جبرکو او حجره یک کسی یا گرتیگه اوینه ده تیرا گرتن و ام جی شرط و مرجن گرتن اوی بفکارن بله دنیز özdemir binasnav bawer özgür ku ji girtîgeha tîpe ya kurukçulara adanayê kartnameyekî ji bo bername nameyekî ji bo Sara Zîlan Deniz kolwargehên azad dimîne û nameyek Kurt ji bo rûbar Kurtalan jî nivîsandî ji me reşandiye di kartnameya xwe de wiha dibêje merheba hevalên hêja bi hêviya başiya we silav û hezkirinên xwe ji were dişînin di kar û xebatên we de jî serkeftinê dixwazim ji bo hestiyariya we û hestiyariya we em gelekî spas dikin bi alîkariya we em careke din me careke din silavên hevalên wargehên azad girt û ev ji bo me hêz û moraleke mezin e hevalên hêja nameyekê ku di و دو kartnameye mecwere em ji were dişînin hûn name û kartnameyê ji ber di bernameyê de bixwînin û nameya ku min ji bo hevala Sara Zîlan Deniz ve nivîsandiye jê re bişînin ez ê pir kêfxweş bibim hevala Sara Zîlan Deniz li wargehên azad dimîne name ji ber ku dirêje ez zêdetir و نوستینم هون دکارن جیره بشینن از جی وسا کرد ببین میوانی و ده نامیا و ده بریا نامیا و اسلاوین خو جبو حوالین وارگهن آزاد دشینم ام دکوین سالا نو جی سالا نو لو پیروز دکم و هیوی دکم کو افسال بب سالا آزادی ری براپو گلمه و حوالین گرت
هوالین و هوالان و همو گلی مدست بوان هستان جاره کدن و سلاف دکم دخباتین و دسرکفتین دخوازم بمینن دخیر و خوشی ده سلاوریزن شورشگری باور ازگور آنگو دنیز özdemir 16 ماه 12/2024 جگرتیگاه تیپ فا آکروک چولارا آدانایی امجی لسر ناوی برنامه و رادیو دنگی گلم سلاوی خوش بوا پیش کش دکن و امجی سرسالان نوجی لوه پیروز دکن جبو نامه کوشاندی داخوازی نوام پیک آنیه نامه جبو روبر کرتالان هروا سارا زیلان دنیز مجوار شاندیه جبو ورگهن آزاد به هیویا کود دمک کرت بگهجه دستی خودین خو و کرتنامه کو جبو کرتنامه کو جبو روبر کرتالانجی پشتی و نامه کو منها بحث کریه و ورخوندن مرحبا هوالی روبار کرتلان سلاو حسکرین این خواه جتا همو هوالی لباتر دشینم بگرماهی سالان تحمبیز دکم تو چاوا بوی روی آزادی مجتا آگاهی نگرتنه جارکه نامه کو تا جهواله که نویسند بو من لسر ناوی تا کن بجی من سلاوینته گرت من سال 2022 دیان ده نامه که جتر شاند لیبلی از نزانم بیکات الوی نامه گهداری کری آن نا جبر کوی دمی دمامه یا ام نامه ام بشوپینن نبو هر وها من و جربان من خوشی جربان و وی کرت نامه انگو نامه کرچی نویسند و از باورم کو بهیوی مکو بگیجه دستیته و تیجی درباره روش خود آگاهی که جمره بشین از کیف خوش ببم از باورم تو مراق و بیری کرنا من نها تخمین دکی اگر کو تفرسام روشا من بکی روشا ما باشه اگر جتا از آگاهی که گرم از دریج پاشی جتا را بنویسینم و جاره جمن وسا کرد قبول بکه بهیوی ما توی کاری بی لک کردنامه کو منها نویسندیه گهداری بکه لخواباش مقاطبه از جبو همو هوالان سلاوین خواه دشینم بهیویا ام دروژن آزاد ده هفه بیمنین سلاوریزن شورشگری باور ازگر آنگو دنیز özdemir 16 ماه 12/2024 جگرتیگاه تیپ فا آکروک چولارا آدانایی جهمان گرتیگه جدی سنم کرتنامه کی یا بناوی اکرم بایدوغان هیه گرتیگاه تیپا فایا کروکشولا رادنا مرحبا احوالین هیجا سلاو و حسکرین الخوا جواره دشینم هر آلیان ده از باشی و دخوازم حوالین هیجا دخوازه که من جوهیه خوارزی من بناوی باران سومر اغلو ده سال 2013 ده تولی نوارفین آزادیه بویه جدسپی که تولی بوناوی حتی نهامتو آگاهی لسروی نگرتیه براستی ازو معلبات ام پر روشاوی مراخ دکن دایکا حوالی باران چقاسی ته هفدیتنا من جمن دا خواست دکی کو از هول بدم ده درباره روشاوی ده آگاهیه که بگرم من جهوالی باران را نامه که بنویسینم بری من جهوالی باران را نامه که بنویسیا لی از ناویوی یه ورگهن آزاد نزانم ناویوی یه مالیجی جخوت بلکی لورگهن آزاد کس ناسنا که در فتاوی یا گهدار کرنا وی نامه آن کسی کو لوی نامه گهداری بکن آگاهیه که جمره بشینم کیف خوش ببین از فکریم هری گنجاو از کرتنامه کی جواره بنویسینم اگر در فتن وهبه هون بکار بن ناویوی ورگهن آزاد فیر ببن و هون من اگهدار بکن از کیف خوش ببم خوارزی من باران جگونده کشانی یه نفچه یا قلقلی یا وانه یه هون دکارن و نامه کرد برنامه ده بخوینن به هیویا در فتاوی یا گهدار کرنا برنامه هبه آنجی حوالین وی ناس دکن لوی نامه گهداری بکن و وی آگادار بکن از وسا ببم میوانی و جنها و جبو
کدا و سپاس دکم دکارو خباتین و د سرکفتین دخوازم ببینین د خیر و خوشی د سلاو ریزن شورشگری اکرم بایدوغان 16 ماه 12 2024 جگرتیگاه تیپ ف کروکچلارا ادانه ام جد بیژن شومد برنامه دنها افکارتنامه خواند جبو نامه تام گلک سپاس دکن لبری جبو علی حقوقی دام نکارن بزانه من ناوی ورگهین آزاد چیه لبهیوی ما کسی گلوی کورتنامه گهداری بکربه اگر کو آگاهی کلبروی هبه لبردستی هبه دکاره به مره پار و بکه ام وی افقاسی دکارن بیجن دروی در فتامه کو ام بکاربن وی مسئله بشو بین تنایی مخابن داخوازا لیبورینی دکن بله هری داوی نو هفته ده کرت نوچین مهنه تورا نوچین مهنه می بهره گهداری بکن فهریه جیلان 32 سالان لگرتیگاه ما و هری داوی جگرتیگاه گرتی تیپه لا آلانیه هات بردان فهریه جیلان لباجاری خواه آمده به جوش هات پیشوازی کرن پارلمنتیرین دم پارتی جیلان آکچا جوپولو و عدالت کایا مالباتا فهریه جیلان فدراسیون کمالین پشتیوانی حقوقی و حکوم خارن تو هات فد پارتیا هرمین دموکراتیک ددپی تفگر جنن آزاد تجایی دم پارتی مبیا در اندامین مجلس دایکین آشتیه بشتاری رسپسیونا لبالا فرگه بون فهریه جیلان بدرشمه بیجی بر خودانا زندانن هات پیشوازی کرن و پشتره تاوی کسین هات بون پیشوازی کرنه در باسی مالا مالباتی یا لنافچه بسملی بون فهریه جیلان در سال 1992 دل آمده هات بنچاف کرن و گرتن و جعالی دادگاه ابلهی دولت دگمه و به حجت خراکرن یکیتی یک پارتیا دولت جزای معبد هات برین فهریه جیلان کو ده 18 سالیا خود هاتبو گرتن ده دما بن چاف کرنه ده شاندن گرتیگاه آمده اله و ادنایی فهریه جیلان آکو هری داوی شاندن گرتیگاه گرتیاتی پلای آلانیایی دویا بود چلای 2022 ده به هتا بردان لیبل جبر هنجتین وکی صمیمی تف نگریایی پشمانتی نبویه و لگوری رزقنامه سپور نکریه بردان فهریه جیلان 6 جاران هات تعالو کرن فهریه جیلان پشتی 32 سالان دسیه کانونی ده هات بردان کرم بودا کو دجاران تحلیه یوی هاتو بو آستان کرن هات تحلیه کرن کرم بودا کو لگرتیگاه هجماره یکمین تیپه تا آفیون ده هات را گرتن هات تحلیه کرن بوداک ده سال 2012 ده هات بنچاف کرن و بدیایه اندام و ریوبریه ریخستنی هات گرتن 12 سال و 8 ماه جزای گرتنی لسیر بوداک هات برین بوداک تاوی کو دما انفاذاوی تمام بوجی دو جاران برداناوی هات آستان کرن و پاش فخستن بوداک بریا چند روزان هات بردان چالکوان و کدکار مافین جنان شریفه محمدی کو لگرتیگاه لاکان یا باجار رشتی یا ایرانی تیرا گرتن جبو تداوی برن خوشخانه کی دروی گرتیگاهی هات زانین کو اف دمک دریجه نینوک شریفه محمدی التهاب گرتنه و او نخوشی در باسی ناوا هر بوتلیه و یه دستان بویه هات دیار کرن کو روشاوی تندرستی نباشه چالکوان و کدکارا مافی جنان شریفه محمدی 45 سالی خلکی باجار ارمیه و لباجار رشت نشتجه شریفه محمدی دکانون ده 2023 ده به حجت پروپاگاندای لیدیجی دولت کریه هاتبو بنچاف کرن و ده چاری تیرماه ده 2024 ده جالی دادگاه شورش رژیم ایرانی و جزای دار وکرن لی هاتبو برین پشتی و ده 12 جورتماه ای سال ده بریار جزای دار وکرن شریفه محمدی هاتبو خراب کرن به هویه روژن آزاد بمینین دخیر و خوشیه ده دم باش نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگی برخودانی دنگی آزادیه